Imana yambwiye ngo ibintu bigiye gusubirwa. Barabanje barakuvuga, igihe kirageze nawe ikaguha ijambo ukabavuga. Barakuroze birashoboka, uyu munsi ni gasopo ntibizongera kugufata. Ibyo bakoze itiye namfu birahagije. Igihe kirageze Imana yawe ikava mu rwihisho. Igihe kirageze iyo wasengeye aho batareba ikagutabarira ku karubanda. Igihe kirageze amarira urarurira agahinduka ibitwenge, kubera ko isaha y'Imana nta muntu n'umwe uzayisubiza inyuma. Hari igihe usenga ugakabakaba ukavuga ngo Imana yanjye irihe, abantu bakavuga bati irihe. Iyo Mana usenga itakwishyurira amadeni irihe. Iyo Mana usenga itagukura mu bukode irihe. Iyo Mana usenga idatuma ukora mariage irihe. Iyo Mana usenga ukambara ubusa irihe. Reka nkubwire, igihe kirageze Imana yawe bakayibona. Bakubajije Imana yawe, igihe kirageze bakayibona. Bakubajije itakwambika hiri, igihe kirageze ikakwambika. Bakubajije itatuma utura i Kigali, igihe kirageze ikagutuza iyo Mana ya. Mana iguha umugisha. Igihe kirageze Mana igakubura indyarya kuri wowe. Imana ikazikubura. Imana ikazikubura ku buzima bwawe. Ngiriwe umuntu muri kumwe ngo watinze aho udakenewe, Imana igiye kugushyiraho ukenewe. Watinze aho udakenewe, Imana igiye kugushyira ku musozi ukeneweho. Wabanye n'abantu bagucurira, wabanye n'abantu bavuga ngo ntacyo umaze. Igihe kirageze Imana ikakuzanira abazi agaciro kawe. Imana ikakuzanira abantu babona umumaro bafitiye. Amina. Sikumuroza gukubita ibiheko byagufata ati iyo Mana agasenga irihe. Kabyuka mu gitondo ucumbagira, iyo Mana agakorera irihe. Mu karebe karamwaranye n'Imana ugasenga yirindwi mu izina rya Yesu, umuroza akabona ntibivamo. Kabyuka ujya kudepoza ukabura akazi, bati iyo Mana asenga ko atadepoza ngo bamufate bibeze biti. Kadepoza ibyangombwa, bati iyo Mana asenga itamuha ibyangombwa bya visa biti. Igihe kirageze. Mbwira uwo muntu muri Kongo, iki ni cyo gihe. Iki ni cyo gihe. Iki ni cyo gihe cyawe. Bagiye kubona Imana. Kandi reka nkubwire, Imana ndayishimira ko igutabara ntigutabarire mu ibanga. Imana igutabarira ku karubanda. Imana igutabarira ku karubanda. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo Pawulo w'inshira imaze kumuruma, abo bari kumwe baravuga ngo reka tukubwire, neneho ntimucira ugwa kibera. Uzi kuhagarara mu kibazo abantu bagakora ibyaha bakabigutwerera. Barizo umuntu muri kumwe ngo nta bantu bagutwereye ibyaha aribo babikoze. Muntu agakubagana agakora amanyanga mu kazi mu gitondo akaba ari wabitwerera ati n'uyu nguyu wananira. Pawulo baravuga ngo reka tumurebe, idacugwa kibera iramuhanye, neneho reka tumurebe. Gahagarara mu kibazo, abantu bakavuga ngo ni Imana yaguhanye, ngo ni Imana iri kumwanika. Kandi aho bibera bibi n'abarokore batangira kuzuzwa ngo ribashati ati narabivuze ati yasenze nabi ni Imana iri kumuhana. Iyi ngo ni inkoni y'Imana. Imana ngo reka imunyuzeho akanyafu turebe. Ndagira ngo utangarize ngo ibi uhagazemo ntabwo ari ibihano by'Imana. Oya, Imana ijya yemera ko duhagarara mu kibazo, hanyuma ikabanza
igafata buri muntu wese ikamubwira ngo gira komantere utera kuri kiriya kibazo. Hari abantu rero bazi gutera komantere mu kibazo, babona unanutse, yesi ndiramwishe twarabivuze. Babona unanutse amaze gukuramo indi 9, niyo mpamvu mukarebe. Ariko ikintu nshimira Imana, iyo igihe kigeze cyo kubahereza agasopo, irongera ikabahamagara ikababwira uti rero mwanyuze hariya mubura n'ubwenge muramuvuga, dore ndamutabaye nimwongere mujye kuvuguruza amagambo mwamuvuzeho kuko nimwe muzi aho mwanyuze mu muse. Hari abantu bahagaze mu bibazo, kandi ibibazo uhagazemo Imana itakugiriye imbabazi, nta muntu n'umwe wakugirira imbabazi. Ibi bintu wiri kuvuga ngo mfite abantu bankunda, ngo mfite basenge, ngo mfite banko, ngo ni imiryango, ngo mfite imiryango ikomeye, reka ugere mu kibazo nibwo uzamenya imiryango yawe ya nyayo. Hari ikintu nshimira Imana, hari igihe Imana idakoresha na mwene so, igakoresha n'umupagani. Iyi saha y'Imana igeze nta muntu uyitangira kuri wowe. Shobora kurarurira mu gitondo Imana igakamya isoko y'amarira ikaguhereza isoko y'ibyishimo. Kandi igihe ni iki ngiki, ngira umuntu muri kumwe ngo igihe wanyuzemo kirahagije. Yoshua habwira Yeriko, arababwira ati reka mbabwire Yeriko kugira ngo tuyizenguruke. Turayizenguruka 7, ashyiramo filozofiya, arababwira ngo ariko muzenguruke mucecetse. Ngira umuntu muri kumwe ngo impamvu ibintu byawe byangiritse no kubera ko wavuze bitarashika. Ndakwibutsa ko iyo umwana akuze atarageza amezi 9 bamushira muri kuveze kubera ko imitsi ntibirakomera. Igihe cyose uvuze inzozi zawe zitarashika, abazigwanye bahaguruka ari benshi. Today gerageza kurinda inzozi zawe. Hanyuma mbwira uwo muntu muri Kongo, jya ugerageza umenya abo muganira bari bo, kuko bose abagusekera siko bakwishimira. Nawe ukajya hariya ugaseka, hari n'uwusekera ariko baramenya azagukura ukagira ngo muri kumwe. Hari ibyo Imana yakoze mu ibanga, ikubitira ababisha bawe mu ibanga, yanga ko wandagara. Hari abo Imana yakoze gisoni bari bashaka kumwara. Haleluya, haleluya, yarabikoze. Uri yarabyumvise, yarabikoze. Amina. Hari ibintu Imana yakubitiye kure, hari ibintu Imana yakubitiye kure. yego, Abarozi bakubitira kure, abakugwanyi bakubita batarakugeraho. Abo Imana yahishe dutere haleluya, haleluya, Mana ishimwe. haleluya. Hari ibyo Imana yakoze mu ibanga. Imana ibiniga bucece, barakugambanira ibiniga bucece, baravuga ngo rurasenyuka guhagararaho, baravuga ngo uramwari guhagararaho. Tuvuge ngo niyo yabikoze yonyine. Yego, haleluya. Hari ibintu Imana yagiye ikora. Nako gasura ni ukubera Imana. Wabayeho batabishaka kubaho, uvuka babigwanya, Imana igubeshaho. Ukora akazi batabishaka uragakora, baravuga ngo ntabwo uzarama, Imana iguhuburame. Nibyo bagambiriye ntibizasohora. Haleluya, Haleluya. Bibiliya yavuze, biravuga ngo babandi ngo bategereza yuko Pawulo ngo ari bubyimbe cyangwa ngo ariko bafakindutse, ngo ariko bamaze umwanya munini babitegereje, ngo babona ntacyo abaye Pawulo, barahindukira baravuga ngo iriya ni Imana. Haleluya. Ndagira ngo utangarize ngo hari igitondo abantu bagiye kuvuga ngo ni Imana igutabaye. Hari igitondo abantu bagiye guhindura amagambo bakavuga ngo Imana yirabikoze. Hari igitondo ugiye guserebura, hari igitondo ugiye kubyinira Imana isi. Haleluya.
neneho ntacyo mubabaro untwara kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. ndirira we ndirira kenshi muri Yesu ndimo ariko nuko narabona Yesu. hazaba w'igitondo gihoraho nibwo ntazongera kurira ukundi. reka mbabwire turasubiramo byakozwe n'intumwa. hari abantu bataha wamubaza niki cyagufashije ngo byari umuriro. ni hehe basomye ngo mbabarira byari faya wikwirirwa umbaza byinshi. atahanye faya nta jambo ry'Imana agize gute. basomye he ngo icyo nzi cyo nuko yahavuze neza ngo ariko ngo hari haryoshye. gira umuntu muri kuba ngo gira ikintu utahana uyu mugoroba. byakozwe n'intumwa ibice byaho 28 turasoma umurongo wa 6. biravuze ngo babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindusu ngo ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje biravuze ngo babona ntacyo abaye barahindukira baravuga ngo ni Imana. Bwana Yesu asifiwe.